Zehla iyhlathi ko Mr&Mrs Paris. Sawubona uphinya kuplatform yakho lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathinda cebo intombi zomqomo lamahla abanye abaqomo imali thawazi ngana ngathi ngabusuku lakho liqala cathi press subscribe button share pin comment ukhona nakho wonke umu subscribe ayikhamala khamba sosenze ube wena oqala uthola notification uma sifaka video phambili ke ngabo mdala ekhaya uthi hlangana lapha na kwe comment section ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa futhi ukujoina udonate channel yakhe phambili njalo ngo10 kuphela unyanga siqinisekisa ukuthi umniningwane sebank ayibona yithini ibona wena nabako YouTube ngani zakwethu ama-blue nation ama-blue layo nasegile ibola lapha enkundleni yokuxhumana ke njengoba ukhoze lisabalalisa ukuthi ke umjolo lowo unombolo 1 kwezokuvotelwa kweyonyaka ezohlukanisa unyaka njengoba sazi ke ukuthi ziyavotelwa zombili ingoma kanti ke uma uvotela igcwama elishuthi ingoma B kanti ke uma uvotela umkhuzana uthi ingoma E ngani zakwethu asiphuthume sekhona lapha enkundleni yokuxhumana siyobona imiphumela ehamba phambili njengoba uyibona la screen sakho ukuthi ke ehamba kanjani ukhozi lobe selidedela uyazi ukuthi ingane zakwethu thina ufuna sibukela kumaskandi la kwethu ukuzini kubheke phansi hayi cha asisahlangane futhi angisazi ngempela mase kunjalo ngane zakwethu sibondo esayaka lapha enkundleni yokuxhumana njengoba ke omshovo beveze ukudangala kwabo nabo ke osiqiniseko njengoba ke kwaduma kakhulu ukuthi siqiniseke ungomunye wabachemile nalo ke iGcokama nomshovo ke kuyaziwa ukuthi igide ngoma la iGcokama obvious ukuthi uhamba nawo ke ama-blue nation ngaphandle kwamasho isikhathi sakho akadlala ngevote isikhohlwe izinto eziningi yazi khona ama-red nation khona ama-blue nation ngane zakwethu ayibe encane yomlomo njengamanje asiqine lapha ne-2 siqine nje ukuvoteni ngabe i-red nation qinise isithupeni ngabe i-blue nation qinise isithupeni thina ke sesilinda umhla 31 sizwe ama-results ahamba phambili mina nawe ahlangana lapha kwi-comment section mlalwa wami ngikuthanda ukubhubha ungakhohlwa ukulike subscribe share uphinde ucommente danko.